Kapitan Inteng. Ada ka magaya mundong. Ay, ang tugaw ka da mangantan. Sa anak pa'y amabisen, Inteng. Ah. Ay, di mo ibusan day tain na po'y. Iba't yam ni Suzy. Sino Suzy? Siyempre, jay asok Anya, nangyawid ka iti aso? Wen, intad ti kumarek. Iso nga inalak tapno addaman ti kadkadwak dito balay. Hay! Na, adda parikot, Inteng. Moment adya kaya't nga da aso dito'y balay. Ay, sana bale, taikulong ko ni Suzy. Makaamo ka. Sigurado asan ang makarwar ti asaw. Tama nga no dadailan na dagiti mula ti kaaruba. Pabasin sa mga aso, dungaw. Nay, pinakan ko matitay. Apay nga ron analaaw-launay. Ang mga no adalim mabas a tao. Siripom mankit de. Sika apay nga ipaunak. Na, siripom na ang may. Di nakman disturbon. Kaya kunti matulog, tada pa'y jutik iti barangay hall inton bigat. Ha? Makapaasar ka. Rumor ka. Ingka kita ang titarakan mo. Suzy! Ato yung tikanams. Apay nga awan matan ni Suzy, iti kulungan na. Ay, Inteng! Nakitkitam ka din ni Suzy! Ay, saan ba? Apay, aya! Awan matan dito kulungan na. Anya? Sa dino nga tinapanan ni Suzy. Day tante kun kunak dungaw. Kasanaw no napandita ka aruba. Wano saan? Ang mga no naatalan ija kalsada. Ay, saan? Saan ang mabalhin, Inteng? Ingka nga rin sa puli! Tuyang! Tuyang! Apay aya. Umay mo kita ang dagiti masitas mau! Apay aya. Ano dagiti masitas ka? Kita dinadail da ito'y nga aso. Ay saus. Sapay nagngingina dagita. Asinaw takin kuko iti day tangasaw. Diyak mo ano asinaw? Damot hindi tayo diri mo ara. Ay, nangingina pa'y dagita masitas ko ngam day tangasaw. Ay, di mo dangdang day tanga aso, Tuya. Ay, aglisi ka ba daw? Ay, di mo sagsagi dun day tanga aso ko nagmait. Madamdama si kapay tinaireklamaw. Maamuak lang no asino te akin kukoy tinay tangasaw. Ipabayad ko dagiti masitas ko adinadaan na. At tao ti ka na, Blackay. Dito nagbate, bagi mo. Ay! Asino tinangibaga at pakanom day tangasaw? Di ka lagi di masyanin, Tuyang. Kita ang dagiti matala. Nakakaasya. Ay, kagurgurak day tangasaw. Agasam, nagngingina dagiti dinadaol na amulak. Maawatam ko maata asukit nga raw. Anyang ita muna day ka. Ay, no sana ka makapagtapal. Ang mga Di mo dangdang rante ta. Nalpas lang arudan. Kontrolan man day tangiwat mo. Kababayin ka dagiti karo ba? Amom ka dahin numanutig gatad dagiti masitas ko adinadaol na. Saan lang abaing timail? Umabot pa'y itimano arribaw! Isubli kung da iti binulog ko apala, tataba daw. Agyaman na kwarog. Inyangay day. Kasla di asumot niyan tibanang day ta nakakulong iti kulungan da tataba daw. Anya tikit kita kwarog. Ha? Ay, kwa! Awan tataba daw. Ure di mo ibaga. Amok no anya, kwarog. Ha? Dahita asaw ang nakakulong. Kat saan mi akukwa. Ha? Simbang putlaang dito'y balay itay agsapa. Saan mi mat nga amaw no asino ti akin kukwa? Amok no asino ti aking kukwa iti day tanga asaw, tataba daw. Asinaw? Ibagam nga rodan, tapno isublimain. Kagurang amin ni Tuyang ko dahita nga asaw. Ta dinadail na dagiti mula na amasitas. Niyan tibanang. Anya?
Nangagaw timbaga ni Kwarong itay. Di ka manan makiap-apakin ni kumarim tuyang. Ipabayad ko lang, dagiti masitas ko dinadaal ti aso na. Masapol pa'y laeng ayang ipabayad mo. Ay katuna, nakangin na dagijay. Kan maysa, manon abulan nga inay aywanak dagiti masitas ka. Ha? Saan mo siguro nga ingagara ni Maribanang Inggagara naman kan saan? Ha? Rombang abayadan na! Suzy! Sa dino ti ayan mo! Ay, itay pa'y lang agpagna-pagnaak. Diyak meten makita ni Suzy. Maribanang! Asino ti sapsapulam? Ay, ni man Suzy, Mare. Susay! Wen, jay asok. Mapukpukaw nga rod. Amangan nulim mabas ditoy. Anyat kolor na aya? Brown, Mare. Na, awam matilim mablaba sa brown. Ay, sa dino nga tati ayan day jay Suzy. Ay, apay nga minadi mo ing kulong. Inkulong kumat. Ngam nakabulos nga rod. Amang ano pinidot dan nang runa dagiti mamartag. Nay, da kayo umat na nabanang. Anya tigagarayaw. Ay, umay kula damagan. No adda na yaw awan nga aso dito balay mo, Jepot. Asaw? Wen, brown ti kulor na. Mapukpukaw nga minti asok ani Suzy. Ay, saan ka di na ibaga kada kayo ni Chip Kwarog? Anya ti di na naibaga. Kasla na dakamat na. Ang nakita na ti aso yaw ija iyan na natuyang. No kasta, adda ni Suzy iti ayan da marituyang. Sana ka sigurado. Ngam, ingkakitaan ijay Amangan mat no adda ijay. Sige man nga rod, Jipot. Agpakada akon, tama pa nakiti ayan da marituyang. Agyaman nakiti na ibagam, Jipot. Awan anyaman na, nana. Pudno gayam tinaibagan ni Jepot. Adda ni Suzy dito balay da marituyang. Day, Maribanang, anya ti sirsiripaw. Ay na, Mare. Alaak ko man ni Suzy. Dito'y gayam tinapanan na. Asom gayam day ta, Maray. Ay wen, Mare. Sakbay maalam day ta asom. Bayadampay nga umuna dagiti dinadaal na masitas ka. Anya? Sakbay nga alaam day taasom, bayadampay nga umuna dagiti dinadaal na amasitas kaw kuna. Na? Ado day dyan, Maray. Umabot iti mano aribo. Adto tilistaan. Kaloribo, Mare? Wan, day tatigatad ti dinadaal na amula. Na? Sinubra am samatan, marituyang. Anya sinubraan nga ibagbagam. Kurang paikit di aday ta. Ay, saan? Saan ko abayadan day ta? No kasta nga raud. Saan mo mat amaala day ta asom? Mano tinagastos ko kada kita masitas ko? Ita, dadaulan na laang. Saan amabalayng ti kasta kanyak, Maray? Ilakok topay da ta asom. Paunaganak, marituyang. Sa anak nga agawid no saan ko akadwa ni Suzy. Bayadampay dagiti dinadaal na masitas ko kunak mag. Suzy! Apay ngamin aya nga ipilit mo, Maribanang. Apay, asom nga rod ni Suzy? Asom aya? Ay, awan bain mo, Maray. Basol mo matlaang dayto anapasamak. Apay ngamin adi mo intalay di asom. Paunaganak nga rod, tala ako ni Suzy. Di mo ipilit ti kayat mo kuna.
ko ni Blackie nga aso. Matengaminan ni Susie. Tapno pumanawa ko. Bayad ang pay dagiti dinadaal na kunaklangarudan. Dagulit ka. Ha? Ibolos ko man langan ni Blackie. Tada kayo tagtong tao. Sige, Blackie. Rumwar ka. Sige, Maray. Da kayo pa'y langkin ni Blackie tagtong ha. Ayaban naktaon no addan ibayad na. Ay, Marituyang! Saan ka pumanaw? Nasarakam ka diti asom. Wen, adda ijayan da Marituyang. Maasarak. Tadi na kayat nga itid ni Susi kanyak. Apay ngay? Agbayad akano pa iti 3,000. Anja. Ay. Apay nga agbayad ka kano iti 3,000. Ay, jaka mo iti day ja Marituyang. Sapay bisyak ita. Awan oras ko amapan iti ayanda. Ibaon mo man kit di da jepot kan kwarog. No siyak ngamin timapan. Mga no ipasabat ni Marituyang je aso da. Sige. Kasaritak to ida. Mapanta ka no iti ayanda na natuyang, Jipaut. Anya ti aramidin tayo jay, Chip. Inta ka no alaan je aso ni Antibanang. Saan ka di pa'y nga intad ni Nana Tuyang? Saan ka no pa'y? Pagbaybayadan na ngamin ni Antibanang iti 3,000. Agasam ngay day ta, Chip. Isumuti ko na ni Angkail. Ngam narigat ti agsasaw, Jipaut. Tasaan tamot nga amaw no anya tinapasamak. Unmut kit di Kat, anya ngay nga oras ama panta. As soon as possible. Madanagan ngaminan ni Antibanang iti aso na. Imay kayo umat dito ibalay, Jipaut, kwarog. Anya ti masyapol yaw. Umay mi kumalaan ni Susi nga aso ni Antibanang, tata. Mabitlaan nga raw, taalaak ni Susi. Tikunam kanyak. At dasing singer ni Nana Tuyang. Ngumawan mo't gayam, Chip. Wanya raw. Amang ano nagulbod mo't ni Antibanang. Agtuyan ni Susi. Anya tar aramidon si kabadaw. Ay kwa, itad ko ni Susi kada kwarog ata isudan timangtad kin ni Maribanag. Ay sana mabalain. Apay ko ma. Mudtoy day ta nga asaw kwaraw. Ha? Sakbay nga alaan nyo day ta. Agbayad kayo pa iti 3,000. 3,000? Katuwang, bayad dagiti masitas ko adinadaol ti asaw ni Maribanang. Ala, agawid kayaw. Isublit tulaan ni Susi no addayay 3,000. Anya ti narami jo iti ayanda na Natuyang. Close friend, Jipot. Nakitak ngamin anaggapo kayo iti ayanda. Mapan mi kumaalaan ni Susi, nga aso ni Nana Banang. Ituloy mo, Chip. Saan nga intid ni Nana Tuyang? Tanas ka nabayadan ni Antibanang dagiti masitas ni Nana Tuyang adi nadahil ti aso na. Ay, sapay nagmamayat ka ni nginaan dagiti masetas ni Nana Tuyang. Imbagayo ka din ka ni Kapitan? Saan pa'y nga raw? Ibagamin to kinkwana, close friend. Ay, ala, mabitlaan nga, tamang isaganak, iti merindaan tayo. Adda kagaya man inteng. Ni Susi ngay. Saan naala da kwarog? Nasken abayadan pa ti pinirdi ti asom amula ni Marituyang. Anya. No kaya't mo amala di asom. Agbayad ka iti 3,000. Nah, pangalak ngay iti 3,000. Ilakom kit din ti asom. Ay, saan ang mabalain? Ay, amang ano ada maipautang mo kanyak. Sa dino ngay mo ti pangalak iti kwartak. Je honorarium mo Ay, saan na mabalindungaw? Apay ngamin, adi mo ingkulong anasaya at ni Suzy. Ibasol mo. Marituyang! Maray! Anya ti masapul mau Maribanang. Umay ko alaan ni Suzy nga asok. Adto ti 3,000.
bayad timulam a dinadaol na. Ay na, finally! Nagyaman ako na, Maribanang. Awan anyaman na, Marituyang. Pasensya ka, iti inaramid ni Suzy. Okay lang, Maray. Sana balay, tabi na yada matang. Ay, naimbaglangan taada na diskitar ko. Inton maminsan, ikulong mo anay bagtya, so Maray. Tanay, narigat no makabulos, taado ti madadaal na amula dagiti kaaruba. Ay, wan, Maray. Awan lat discount na ti bayadak. Naa, tahumirit pay. Ay, awan Maray, awan. Mala, mabiit laang tain nakalaan ni Suzy, Maray. Ay, nanabanang. Inton maminsan, ikulong mo anaimbag day tatarakan mo. Itikas na, saan da kaaguraan dagiti kaaruban? Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Sound effects, Joker Anas Basi. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Ay na. Ay mas atalaga ti kapem. Kuwaro ka na kan. Ay nagmayat. Unang gail, nagbanglo pa iday ta abarakaw. Kat no inted day tatay gayem ko at agabinggay. Ay imbag man ta dala tagit ited ken ka. Kapi, natin, kenda dumapay. Katuan na ang gail, kasta at talaga ti man nakigayam itinapudnaw. Adda pa'y mangtad ken ka iti pulo. Ay, una, adda pa'y mangtad kanyak iti cash Ush! Katuan mait. Ay, wan gayam ko raw. Iso nga imayak makikapi dito'y balay mo, ta da ibagaken ka. Anya day tanggal. Kuyugon nakman amapan iji bangir a barangay. Usaran ta ti tricycle mo, ta uray arkila. Bangir a barangay? Apay? Intag pasyar Puring mo, ti adala dito'y barangay tayo. Iso nga agpasyar taman mahit. Arkila nga ro ti tricycle ko Tagpasada ako maita, nga manaktak ka. Uwan ka di. Arkila nang iti sa ngaribaw. Nagninat! Nalakakit di day adakan ka, no kayat mo ang kail. Tano di mo kayat, agpasadak langan. Anya kamitin. Kasla dinak angkal, iti kasta pa nagsasaw. Agsigsigurado ak lang angkal. Kanas ka na money down. Mudto yung pa iti sa ngaribaw. Ay unay kan. Mukhang pira kami. Agsigsigurado ako nakmanan angkal. Iso ay agmaun ti sa ngaribaw. Sakbay amabanta. Angkal, asino ti sarong karam di tabangir na barangay? Naka-spotting ka pa'y, kundi bisnay ka pa'y, sagat nakabangbanglo ka pa'y, kun adda pa'y take out mo apansay. Siyempre, Berti-parti ka di ti darayan ta. Saan? Sarong karak lang ni Kapitana Lolita. Ha? Abay, masakay? Saan? Kusunatan? Wala! Saan ko na kuma? Lakanggal, agungat niyan ti banang. Hindi ko latan ipagpagkaan. Ala, nasaya atan ti panagmanihon. Ang parta ka pa, tapno maabutan ta, na mga nurumwar. Wananggal, sige, patayabak nga rutin to'y tricycle ka. Maribanang, apalak ni Maribanang, tanagbakasyon manan, napan ijay Manila.
Apay ko mga apalam ngay. Addaman nga roden impos na ije Facebook na. Kadwa na dagiti gagayim na. Kay, tanya ko mati apalam dita. Imbagkan ko ana. Taday talag paspasyar ter aramidon na. Nagado ti impos na ije Facebook aladawan na. Dagpasyar ka mait. Kaya't ko kumaa. Ngamti parikaw. Tawang kwarta. Na, uray basta agpasyar ka lata. Magmagna ka Ingkay jay ilay. Mapan kay ti parkay. Kat agpicture kay jay sa mo i-post iti Facebook. Wen anya. No kayat mau mapanta. Di oray man ijay ililaang ti pagpasyaran ta. Ayuwanan niya. Mayat sang agpaiso Wen maray. Rumwarta mag. Mapanta ijay ilay. Ta inta agpic-picture ijay. Ta i-post ta. Ni ba nang laeng ayat ti adda ma-i-post na. Kahit kaano nga ron mapanta. Inton bigat. Sige, agpaili ta inton bigat. Malagip ko man maray. Nadlaw ko ang nakatartaraki ita ni Kapitan. Kasla na inlaba. Sasawam mo't na. Ay, wen maray. Kasla jar na ti mapanagaram iti kasjay alangan na ita. Nagpataer si ka. Di mo na ikaniti kay papananday ta. Mga numadaksan ka. Talaga napintas ka lata, Kapitana Lolita. Ay, baro akpay kumakit arman ka. Kasta ka di, Kapitan Enteng? Mabalin ka di asarong karan ka lata. Sige. Saan ka di nga agtak-tak-takla ang iti oras mo? Saan? Basta sika. Saan ka di nga agungat ni bakit mo? Awan ni ba nang ta nakabakasyaw? Kasta ka di. Sige, tangay agpagayam ta, Kapitan Enteng. Sige. Umay kalata diti balay no kayat mo. Awisam to ni bakit mo takayat ko mata makasarsarita. Saan ang ta disturbo laeng? Anya? Alakitin, Kapitana Lolita. Kanin tayon, day ta insang patmi apansay. Sige. Apag-iso, nagluto akmat iti salad. Paris na. Uminom tayo iti bukod Diyos. Nagimasin. Nakaragrag saka, Kapitana Lolita. Gapota si kati makasangsanga. Kasta ka di? Nakaragrag saka ka makisarsarita kun ka. Uncle, inta ka din? Kwa. Pagandar ka din na ito'y tricycle, wano saan pa saan pa Taliyaw ka taliyaw dita balay da Kapitana Lolita. Kasladyak pa'y kaya't ti pumanaw dito'y. Nabayagtan dita balay da, makadisturbutan. Nalakit din, pagandara kong to'y tricycle. Apay ngay? Intakit din ang gail, agawitan. Andatan dito yung balay niya, awang gail. Kasanaw, panawan ka na. Tagawidak mo ni balay ka. Ito'y ka pa yung isam ang gail. Nailabak ngamin ka ni Kapitana Lolita. Naman gail, sana may parbang ng kasarsarungkaran ni Kapitana Lolita. Tadda na sawam. Sa nabalitawan yan, time. Namnog parikot kan tao, awan basol ko tapin nalagipan kamay. Awan to tiyagbalin aparikot. Talaga na inlabak ka ni Kapitana Lolita. Badong, ingkam ijay ilay ita. Ingkam agpasyar kin ni Marikwanang. Mapantay di bangkag ita. Isupay ti maitulong mau. Ingkam nga rod ijay ilay. Kahit adaya kwartam ngagpailay. Imutang akong kin ni Marikwanang. Pinautangan nak iti sangaribaw. Tamakichinda ak tumuten kalpasan ti panagpasyarmay. Apay ngimutang ka?
Adaya pagbayad na. Bayadak tulata. Ala, inakaon ba daw? Tamay mayat numasapsapa kami ang makadanon ijay ilay. Agpasyar kami magkin ni Marikwanang. Tadikat ni Banang Banangan laang ti adda ipos na ijay Facebook na aladawan na. Umapal ka man nga minen. Ha? In kami ag-picture kin ni Marikwanang taipos mimay. Wow, Marikwanang! Nagmayat ti picture ta dito'y kasabsabungan na. Win nga ron, Maray, ay na, nagpintas. Ay na, nagmayat talaga, Maray. Sige, mapan ka pa'y ijaagdan, tapicturin ka. Ag-smile ka atap nuwayat. Wan, Maray, sige. Alaan nak itiladawan babaan to'y cellphone ka. Aha. Oray syakmat alaan nagtumot itiladawan. Sigay, ag-selfie ta Marikwanang. Sige, Maray. Ahap. Sige, Maray. May isa, dua, talo. Anday ta. Sigay, picture pa'y dagiti kanin ta, Maray. Ta inayon ta nga i-post. Sige, Maray. Naimasama dagiti in order ta. Chicken, vegetables, pork chop, cake, and ice cream. Wen nga rod, Maray. Di kagdanag, Maray. Ta siya kung timang bayad ka na kita. Ilibre ka itang aldaw. Ay na! Thank you, Marikwanang. Nagsaya atay. Wen Maray. Naragsakak ngamin ita. Iso nga ilibre ka. Kapitan. Naimbag nga oras mo manong basti. Papanam nga Sikat ipagdamdamagak. Papanam. Adalaga tangak ijitersi na ni kagawad ko anang. Sapay nakapumada ka pa'y. Mayat man di pa nagkaw-kawes mo ita. Nadalos. Wala ta kapitan naggaround. Kasla, jar mo ti mapanagarem. Sa anak nga agarem. Ngem iti day ta nga imbagam. Ay na, ubing tirik na. Adan asawam. Iso adi ka nagarem pa'y. Sa anak nga agarem manong bastay. Mabasak di tamatam. Kapitan. Mapan kagarem. Ket amok. Nuan niya tigatangem di tatirsena ni kagawad kwanag. Anya? Amok? Amok chocolate. Ha? Apa nga amaw manong bastay? Basta amok. Ngem, palagipan ka maneng, Kapitan Indeng. Adan asawam. Iso adi kan agarem pa. Isa anak mat nga agarem? Laklakayan kan. Nga magulbod ka pa ilaang. Sige, inakaon. Tagpag na agpayam. Apa nga muna nga agar-aramak? Saan ko nga aminin iti uray asino man? Narigatin. Nila kwarog ti makaamaw. Apas pasyarat ni Kapitan na Lolita. Angkail, sakbay apagandarak da ito'y tricycle kaw. Yag mo pa itibayad ti arkilam. Sangaribo manain. Ay anya kamatin. Singirin nakpay lang. Kit mangmangan kamat iji balay da Kapitan na Lolita. Libre pa'y. Uray pa'y. Basta yag mo tibayad mau. Sakbay apagandarak to'y tricycle kaw. Sigurista ka talaga. Atoy. Agyaman na Angkail. Alang nga din, pagandara mo. Rupat kwarta ka talaga. Kasingiran nakpailaang. Angkail, arkilang na, saan ka day? Ibagam lang nga, no isublik ti sang aribaw, tagpasadak lang.
dakdakkel pa iti masapulak. Saanin? Intan? Talaga ka na yun, mon. Di sumarong ka dito balay, Kapitan Enteng. Wala. Nga man, naragsakak no adak dito'y balayaw. Nainlove ka, Kapitana. Ha? Ay, aguli makaman ko aron. Dahil tatipod na ako, Kapitana. Nainlove ka ni Uncle Kao. Ay, aguli makakunakbet na. Kastoy na'y, Kapitan. Mamati itinakuna ni Kwarog. Anainlove ka kanyag. Iso ladingit at nga ibaga. Nga agawid kayon. Ha? Ididamo. Ipagarup ko no pagayam laang ti pangibilbilangam kanyak. Ngam saan gayam? Iso anas kan agup dentan ti panaggayam ta. Na. Tamangan no makabasulakpay kan ni bakit mo. Kan maysa. Agpada ta Kapitan ti barangay. Diyak kaya't nga ada pa kasarsaritaan ta. Ang Kapitan na Lolita. Nangagmumot Uncle. Agawid ta ka naon. Intan, umuna ako ni Gerwar. Imunan ni Kwarog, Kapitan Enteng. Ingkamat ta. Kuha, Kapitan na Lolita. No amumla kumaan na ragsakak unay no kasangsango ka. May sa kabalo. Nga madda na sawam. Isuasaan arumbang kita tapay. Ang Kapitan na Lolita. Uray siya, Kapitan Enteng. Kasla main inlawak matenkan ka. Kasi tinakon-akon. Diyak kayat nga da pa kasarisaritaan ta. Nang runa kat agpada ta Kapitan. Inukas ta. Adamot rek nam kanyak. Agtaray talangin. Anya. Intan, agtaraytan. Agawid kakit din, Kapitan. Kan diyak kayatan nga umay ka diti balay ko. Dahito yan ti maudi apa nagkita ta. Dahita, nakadanon tan dito'y parangan niyo, Uncle. Ha? Agsangsangit ka ba lang? Nagsakit ko arong. Sobrang masakit. Ay! Ang alain, tito, ang arthritis mo? Uminom ka ng gamot mo. Masakit ang puso ko. Ha? Parang sinasaksak ng kutsilyo. Iyay. Laklaka yan. Gayat mo't kanyak ni Kapitan na Lolita. Ngem din akon kayat makita. Kada ka nun asawak. Kahit gusto mo ti kunana. Urasaan ko man asumang sangpet ni Banang. Naa. Urang sinakamin. Yay. Total. Ni Kapitan na Lolita ay tantay ayatan. Ay nanggal. Itugtog mo man day taulaw. Bareng agring ka iti katotohanan. Ay namarayay. Aday pagakan ka. Na-in-love ni Kapitan. Ha? Wun maray. Ay. Nangag ko ti panagsarita dakin ni Kwarog. At dada iti tricycle ni Kwarog. Limabasak ngamin iti paraangan da Kapitan. Na-in-love ni Kapitan? Sino tinakainlaban na? Ni Kapitan na Lolita. Ha? Tay Kapitan na ditabangir a barangay? Ay, wan maray, kanamom kaday. Kuna na asaan lakuman asumang sangpe ni Maribanang. Ha? Ay na, awanan Marikwanang. Isok-sukat dan ni Maribanang. Ay, Marituyang. Saan mo ngay warwaras day tanang ngagmaw? Delikado. May raman ka pa'y nukas na. Ikaam mo laang tabibig mo. Tapno saanan a dumakkel ti parikot. Parinteng, amukon, no apay a kanayon anadalos, ken kanayon anakapulis ka, ken kanayon ka anabanglaw, ken nagapumada ka. In love ka ngamin, pare. Anya? Kasi ita, nakapurma ka manan. In ka manan sa rungkaran ni Kapitan na Lolita niya. Ay, sasawupit. Ay, nakon, labsan ka dito'y dalan. Taing kamot iti papanam. Ha? Ay,
Marinteng, asino ka day tinapimpintas ka da Kapitana Lolita ken Maribanang napimpintas ni Kapitana Lolita niya. Ay, sumardeng ka. Ay, sos pare, hagsagana ka kiday. Tamangan no maamuan ni Maribanang data, delikado kan. Amangan no papanawan na kan dita balayaw. Angkal, aday pudnukan ka. Kastoy nay. Ay, agure ka. Ha? Ada nag-text. Nantimad. Inteng. Ada ka no babaem. Agsungbat ka inton sumangpetak. Ha? Angkal, inawagan nak ni Antibanang kat nagdamag may papankin ni Kapitana Lolita kat imbagak ti pudnaw. Anya? Ngam imbagak nga awan relasyon niyaw, tapod numat nga awan. Ngam aggusto ka ken kuana. Apa nga imbagam ngay? Sorry Angkal. Nailawan mo nga imbagak. Ada man ang nag-text. Basag man. Agimpakikan tapumanaw kan dita balay. Total, saan na kon nga ay ayaten? Makitam, papanawon na kon. Ha? Kapay ngamin nga imbagam tipod no kun di antem nga gusto akin ni Kapitana Lolita. Kuha ngamin Angkal. Nailawan nga ron ni imbagak. Kan may isa, hindi tama tipod na. Kasano ngayon? Dakis akon kun di antem. Kuha ngamin. Unay beteng. Ala, awawagan na ka ni Antay. Nagpaisaw. Tsugbata mo na. Sige. Hello! Enteng! Agsagana ka kanya! Ha? Apa ngay? Inigdap mo matay ng kail. Agong ungat ka day. Nervyosa. Ha? Anday ta? Agriring manang. Nako. Sumbata maun. Katakid daw kayo ti pamakawan. Kuha, nadadanagan ako. Sungbatam kiti ng kail. Sangwam ati buong ati panakainlab mo iti sabali abakait. Nangataramidag. Laklakayan ka ngamin ng kail. Nga mainlab ka pa hilang matiti sabalay. Ha? Ay, Kapitan! Todas mo itakin ni Nanabanang. Ala, sangwam ti bunga ti pan naka-inlove mo, iti sabali abakat ang kasko na ni Kwarog. Ala, sige! Diton, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Angkal, umay ka di tao, itada ipakitakan ka. Ay, anya dayta. Oh, kita ni tata badungaw, magmagnaaw. Ay, lumabas dito'y ayan ta. Madlaw nga awan ti makukwarta na. Apay mo't anak ko nam dayta. Rumrumar ti bulsa ti pantalon na. Ay, wait! Nabanggrap sa mutin mula na natang. Bumot ipadlaw akat katawaan ta. Sikal lang nga rodan ti nagkatawa iti nakapigpig sa. Uray latim malyaw ni tata badaw. Nangagnan sa gagpaisaw. Uy, kasi mate. Awan makukwarta na. Pasensyakan ka ba dong tanay? Nagaduti customer ko kit saan ka anaasikaso adagos. Anyayat gatangam. Ay, kwa, maray. Ikaman ti merienda dagiti tattao dito tirsinam. Amin da. Ay, amangan nusan mo nga ammo tagbilang. Aduda. Adu kami, tatabato!
Ay, ikamamin nida. Ay, mabitlang ka ba daw? Umasidag ka, tadala ang ibagakang ka. Anya day tamar eh. Ada kwarta maya. Ha? Anya day ta klase ti saludsot. Narigat mo't ano pa merienda ang amin ida. Nuawang magayang pagbayad mo. Ada kwartak mare. Ado! Apay ko na awa. Kat, rumrumwar mga amin na itabul sa ti pantalom mo. Anya't pagkit-kita ang kanya kawan kwarta na. Mabit lang! Nagsarsarita kami pailaan ka ni Kabadong. Awanan ti ado atungtungan mare. Ikam idan iti merienda da. Kasta Uray man manutikas ka ni Tata Badong. Basta agpameriendo. Mana! Ibagayaw no niya ti kayat yaw. Ay, uray da kami merinda kami. Uray may kami lang makichismis dito. Ay amin kayaw. Lakay, bucket, ubing, single, bak, naasawan. Sige, agorder kayo latan. Ay, sus. Anyan ti mapaspasamak di ta tirsena ni Maricuana. Apay, nanabanang. Ay, kitaam ngamin Nagaduti tao Adan samot aribungbungan da ijay. Ngagpaisaw. Mapan mo man kitaan. Ta ibagam to kanyak no anya da ijay. Nung ay pagsayaatan. Ay, kat, mayat isungarod ang mapan mo kitaan. Sige, inak nga rod kitaan. Kayat mo pa'y. Nagmayat ti libre a merienda. Kayat mo pa'y kunak. Mabalin pa'y ti aghirait. Ay katuan Uray mamin 5. Uray mamin sa nga pulo. Nagadumot tanti kwartam, Tata Badong. Apay, asinaw ti mga ibagbaga nga awan kwartak, Da kapitan, kan Chip Quarog. Ha? Apa nga ibagbaga na ti kasta? Ti kwartak ita, saan amabilang iti kinaaduna? Uy, talaga nga aduno kasta. Ay adu, Kaya't kung nga rod akisayan, iso nagpameriendaak. Kasta ka day. Sige man nga rod. Taghiritak pa iti merienda. Kagawad ko anang. Apay, naibus mo tay meriendam. Adupay, ang kunamot ni Tata Badong. Mabalin pa iti aghirit. Uray mamin sa nga pulo. Udno aya nga imbagam day ta Kabadong. Wen maray, ikaman pa'y tapno mapnag kan mapsyaw. Ay sos, ay gayam. Ay, nalipatak matan. Nga imbaunak ni Nana Banang. Nga umay ko kitaan. No apay nga adu ti tao dito itirsena ni kagawad ko anang. Jack matan nakasublay. Ay, ibagam kidikan ko nga umay mat agmerienda. Agpapamerienda ka no ni Pari Badong iti libre ijay tersena ni Maricuanag. Mamati ka. Adaya kwarta na. Kasta nga rod ti bagbagada. Ado ka no ti pinamerienda na itay. Patpatsim. Ado nga men ti tao iti tersena ni Maricuanag. Ay na, agpalangguad mananday dya kumpare. Kat nungay pud na. Ay, jak mamati. No adaman kwarta na. Amangan, no inutang na. Badong, umay kamanganan Nakaluto account. Ay. Problemado aktuyang. Nagdagsang ti parikot ko. Umay kapay mangan. Samon to panunutan day ta parikot ma. Pampanunutak nga raw. Tanay, di mo't lang maibusan ti kwarta. Day takit nga may nuado unay ti kwarta. Adaw ti pinameriendak. Ang adulatamot ti kwarta. Kaslasaan na makmaksayan. Di na kun ikikan, tauray siya kat na akon nga gigigam iti kwarta. Amangan paikit din no agpagad ti biyag ka, gapu iti dayta kwarta. Ay.
Parikot pa'y. No kasanok abus-busin da iti akwarta. Di maibagak ba daw? Kasaritam ni Kapitan. Damagam no anya ti kasapulan da dito barangay. Ha? Ayuwinan niya. Nasaysaya at matlaang no tumulong ka kadagiti ka barangayam ba daw? Sumungat nila kay Bankrupt. Asino ala kay Bankrupt, Chip? Day tama now. Ni Tata ba daw? Rum-rumwarti bulsa na. Ipadlaw na nga awang kwarta na. Ay, Chip. Di mo awagan ni Tata Badong itila kay Bankrupt. Taado ti kwartana. Anya nga do ti kwarta nang ibagbagamay. Kat no nagado kami api na merienda na. Ha? Oh, jak mamatay. Naguray ka. Talapdak nga umunag iti barangay haul. Nay, apay nga, Chip? Sana kaya't akasarita ni Uncle ko ti awang kwarta na. Anya? Naimbangal daw mo, kwaraw. Amok no sa dino ti papanam. Di ta unag ti barangay hall. Kasaritak ni Pari Inteng. Sana mabalin na sumrag ka dita. Na, apayasan? Kita hamot ada kita sakam. Ha? Ay, nalipatak mo't gaya man tinagchinilas. Saka-saka akmat gaya man nga imay. Marugitan ti tiles ti barangay haul. Ay katagpigadak ah. Pisang pa'y deta t-shirt mo. Ayan ti pisang na. Day tama na. Agsumbangir akilikilim. Apay ajak mo tinadnadlaw. Kanday tabul sa ti pantalon mo. Ay, Jaske. Pagbangbangkag ko na ito pantalon ko kahit. Pisang. Masapol aya anapintas ti pagbadaw nga umay diti barangay haul. Day disintimot Nalipatak laan tinagsukat. Ngam disintiak mo tataaw. Iso apastrakan na kaon. Sige tada na patag nga ibagakin ni Pare Inteng. Para kada tayo amin day tayo. Saan nga ruta mabalain? Kahit kasano nga yung nga ruta ramidag tap na makastrakak. Ingka pa'y agpalas iti sana pisang-pisang. Kaya nagsapato-sak. Ay katuan mata. Sige nga rutin. Agsubli akto no madamdama. Jak pinastrak ni Tata ba daw ang angkail? Apay. Kahit nasumrek dito yung barangay hall. Unang kail. Agpilit pa'y ang mga nun nakainom pa. Saan matkit day? Iso na lang. Tasan anasayati lang ana. Awan pa'y chinilas na. Ay, punay matdaytan. Nakalaslas di pantalon na. Akas lakagap-gapunay di bangkag. Imbagta mo tayo nararamin mo ko raw. Iwan mo ta. Jak liplipatan timbilin mo kanyak. Ano sana nagdigaws? Sana mabalin na sumrak dito barangay haul. Nasayat. Tasan mo ang nalipatan dito. Apay nga saan da ka pinastrak iti barangay hall ka ba daw? Sa anak kanaw, anak achinilas. Sa anak adisinti akitaan. Agasam dito, rason da. Anya nga mintaramidam ijayaya. Kasarita kumaan ni Pare Inteng. Takayat ko ti tumulong diti barangay tayaw. Ha? Tumulong ka? Ay katuan maray. Kayat kaw agastusan ti kwartak. Dagitay adda ka is-iskan na abanag. Nay, maya mo day tapanggap mo Wen tumulong ak kadagiti tattaaw. Nagsayang matin. Talaga sayang, maray. Kasano nga ita? Sa balilangan at tao ti tulungak, maray. Mapanak laangan tumulong iti sa bali a lugar. Kapitan, nakaladladingit dahito ibagakan ka. Amok analadingit. Tanaladingit dahito panagruprupam. Uwan, Kapitan. Agrik-reklamo dagiti tattao di tadaya. Itapay nga agreklamo da. Awan kano danom da. Di makaamudan. Kastamot laang ti reklamo dagiti tagalaod. Danom matlaang? Uwan, Kapitan. Agpapada da kadagiti tagaabagatan ken amyanan. Danom latta ti parikot da. Kasano nga ron daytan? Tulungan tayo idan Kapitan. Anya nga ti maitulong tayo? Kurt?
Bye-bye antay ulat ta idan. Maka muda-mutin ang mga ipamuspusan na. Uray da kami ijay purok may. Problema mi matlaang ti danaw. Apay dagiti nakapila ating baditarwar. Kaya ta sa wenday ta, Inteng. Awanan ti danum arumwar, iti gripo tayo. Awan, nagado ini. Awan nga rudan. Amo matanabayagan a problema ti barangay tayo ti danum. Ay, nasaya at ba't? Awan tanong, tapno din akong pilitan ng digaws. Anya! Ang, ako rin ka. Kasano nga'y makaluto ka? Katuan, kan kasanungay ti inumam adanaw. Kunak no dagiti laka barangay ang tag problema. Uray gayam data. Aglimangak dito likodan ti waiting side. Waraw! Ha? Ay, nanatoyang. Day, apay ngay, kaslaglamang kamay. Ha? Asinaw, tilamlamangam. Nyanggal kao. Ayaban nakman na sumakdaw. Nagrigat ti agsak daw, ta nagadayo ti pagsakduan. Apay ngamin amasapol nga ibaon na kaasumak daw. Kat adamat gripo da. Ha? Ay, awan ti danom iti gripaw. Kastamo lang ti problema dagiti daduma akakalugaran. Ay, wan nga raw. Araw! Ayan ba? Birbirukan na kang agpaiso ni Kapitan. Di mo ibagbagang adak dito inana. Ay, makabanog ti agsak daw. Nakitam ni Kwarog Maray. Pagsakdom ka day, Kapitan, iso ang nakaigam ka itidoan nagdadakkel atimba. Kuma! Sumuro ti angkit ko nagsakduak Kayat ni Badong ko ti tumulong dito'y barangay. Engem di mo mat kayat. Anya asaan mo't asasawa, Mari? Napan ka no dita barangay hall iti na minsan. Ngem, saan nyo mat apinastrek tawan chinilas na? Na. No pinastrek yu kuma, nagtungtong kayo may naig iti problema ti barangay. Agore ka, adama itulong na? Ay na, Kapitan, saan apanagpalastaw? Ngem adaw ti kwarta ni Badong ko ita. Agasam di naglakwan na itinateng nangay. Ha? Ay, ayan nga ni Pare Badong ita. Ay kat napanan ay jay sa bali a lugar. Kay jay laengan at tumulong. Nagnanata ka makamag. Napatulungan natin taga sa bali a lugar. Saan kat adito'y ayan taya. Oops! Ay, pare! Ay, agure ka, urayan na ka. Apay pare, kasta unay ti alalmaw. Ay, pare, kamakaman ka. Apay pare. Jay, tulong akayat mo nga. Ipaay dito'y barangay tayo. Ay na. Di mo mat kayat. So ama panaglaeng iti sa bali a lugar at umulaw. Anya saan na kayat no kayat ko. Intan iti barangay hall ta agsarita ta. Ay sanay. Kababain ti sumrek iti barangay hall. Ta saan nag-adisinti a tao pare. Sino ako mangay? Agbangbang kagaklaeng mat pare. Ang dami mong pera. Ha? Ay katado problema nga ron no pangigastosa. Ha? Ay, tumulong kan adito'y barangay pare. Ala, umay kan. Mayat ata kada puro kada bukod na pagsakduan. Ay katwen amare, saan tayon a problema ti danom? Naimbag ata da ni Kabado nga tumulong kada tayo. Wen nga road. Ay, no awan, ay, jaklamon no anya ti mapasamak kada tayo, nga awan danom na. Water is life, Mare. Importante ti danom. Ay katwen Nay, rumwar samat damari to yang kan pare Badong. Ay, wan. Papananda nga ta. Marituyang! Papananyo ka ni pare Badong! Ay na, mapang kami mo't update kukumaray. Ay na, imbagman, sana all. Ay na, marikwanang, imapalkamanan. Hanggang
Kaslasan mo't ngagpada ti chinilas ni tata ba daw? Awan sa mo ti makukwartanan. Di mo man katawaan ni pare ba daw? Ha? Taure kastana. Ado ti kwartana dayta. Ken man nagtulong iti pada na ataaw. Ha? Ay, wanan niya. Di nalakayat nga ipadlaw nga ado ti kwartana. Silent millionaire dayta kwaraw. Isuasan ang maibasar ti lang nga ti kinaadat kwartana. Ha? Kasta ni pare ba daw? Oray banking ti chinilas na. Silent millionaire gaya. Ay na, Kwarog! Pudno ti ko na ni Kapitan. Asaan ang maibasar iti langam ti kinaado ti kwarta? Ala sige! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Sound effects Jofer Anas Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Ayaman kamay iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Hello, Marikwanang. Hello, Mare. Kumusta kayo dita? Ay, nasaya at kamay, Maray. Si Kangay, kumusta ti bakasyon mo dita, Japan? Nasaya at lagtamot, Mare. Ay na, nagmayat gayam tagbakasyon ditoy. Ay, kaano nga'y nga gawid ka, Maray? Jak pa mo, Mare. May salawas nga minon ang nakasarat ti Tersinam. Maikawa kami pa yan kinibadong kaw. Taawanan ti asidag apaggatangan, may. Ay, mailiwak mo din kada kayo kan ni Mari Banang. Ngam kayat ko pa'y tagpapas ngagbakasyon ditoy. Tapno sana masayang ti kwarta. Ay, wunmat kit di amaray. Ay na, Marikwanang, di pasarabo mi di mo liplipatan. Ay, adda ginatang ko, Mare. Tuyang, dilutlutom naksitain. Anya ti ko nang badaw? Dilutlutom naksitain ko na. Ay, hello, Marikwanang. Adda ka kadipay dita, Wan, Mare, nangagkutimpok kaw ni Kabadong. Sige, agpakadak pa'y ngarod, Maray. Tada pa'y aramidag. Bye! I love you! Unay kamutin ba daw? Masapul pa'y laang nga ipukaw mo tinakset nga inapaw. Kasanaw, kaslawan nga min mang angot mau. Mabalin kumamit asikan tinang kita. Adda nga rod aramidag ijay sila. Adamot araramidag. Mabalin mo't sarita kayo kindi Marikwan ang kabayatan ti panaglutom. Saan mo masapol ang panawam ti lutlutwan? Nalahos taon, basol kaon. Sana balay, agluto akmanan iti napaw. Bantaya malaybag. Di ka agsaysayang iti bagas tawanan ti maigata. Wan, nambaw! Sana na masapul nga ibagham! Oh, adtoy ti kape, Maritoyang. Agkape tapay, kabayatan ti panagbuyata ka dagiti videos, kan ladawan nga insen ni Marikwanang. Ayun, Maray, kat agyaman na ka. Usa rin tapay la ang tinaptap ni Inteng. Tapno makita taan na imbag. Nagbasit nga min no cellphone laang ti pangbuyaan ta. Ay na, mabalin gayam ti ag Facebook di talaptap, Maray. Ay katuwen Maritoyang. Anya ay ti kayat mo nga ununa enta abuyaan. Dayta imun una nga impus ni Marikwanang iti Facebook. Buyaan taman, Maray. Tapno kasla nagpasyar tamot laangan ay jay Japan na. Ay katuwen mabiit lang nga rod. Mabalin ka di nga alaak day talaptap ko dungaw. Ay mabiit lang
Ay, ada ko maaramidak a report. Ay mabitlaeng, Inteng. Ah. Ag video call kami pa'y kan ni Marikwanang. Masapol lang ag-video call kayo. Ay katuwan Tapno kasla nagpasyarak mat ijay Japan. Ay, may sa oras lang Wen, may sa oras laeng. Mala, agawaam. Napatag ti aramidag. Ganay, nag-text ka di kan ni kagawad ko anang. Saan mo, Chip? Apay ka day? Sabtun ta kano inton bigat, agawidain. Ha? Mapalin na si kalangan, Chip. Saan nga umana iti tricycle ko dagiti ginatgatang na pasarabaw? Aya? Wan, duadak ka labakas nga main. Sigurado asan nga umana iti tricycle ka, iso ama pantado Sige. Mayatak, Chip. Aginanak pa lang Tiksan nak. Noon niya oras tamapan. Aringlada o ganay. Agawid kami kagawad ko anang. Agyaman kami iti impamirindam. Inton maminsan marahin kagawad. Mabitlaan, kwarog, kan ganay. Apay ka day kagawad. Updated ko pasarabo para kada kayo adwa. Dahito iti para kan kaganay. Ay, agyaman na kagawad. Dahito mati para kan kakwarog. Wow! Thank you, kagawad. Anya nga tilinaon dahito yung paper bag. Bath soap, shampoo, toothpaste, toothbrush, kansagay sa tsokolate. Pasensya kayon ataday talat na baulak anagatang. Okay lang kagawad. Di napatag, kat adain tidyaw. Ay, padasik man. Di ako sariti sabon kan toothpaste ang naggapoy di abroad. Uray sak mo taga na Rumuarak ita ba daw? Sa dinaw ti papanam. Iti ayan ni Marikwanang. Nakawid nga minaw. Naimbag man ta nagawidan. Tapno adamanan as-asidag pagkatangan. Mapanak ijay balayda. Bareng mangted iti chocolate wano imported abag. Madayta ka manain. Dayta la chocolate kan imported abag tamaw. Jak matpilitan ti dumawat kay. Ti kunak, mapanak laeng. Anya ngay ti amu tayaw. Ang mga nuada ginatang napasarabo para kanyak. Sika, saan ka mapan? Saan ay? Kababain mo't akin ni Marikwanang. Si kalatan ti mapan. Imbag man ta imay ka marituyang. Ay na, siyak pa'y ti ko na Marikwanang. Kay, kumusta nga iti Japan? Mayat, Maray. Sana all nakapag-Japan, Maray. Ay na, rugyang matantagurnong. Tapno makasurot kanto kanya kinto nagbakasyonak manen. Makitan to, Maray. Awan mo nga minti makukwarta da tao. Ay kat makaurnong kanto lata. Ininot, Maray. Makitan to, Maray. Ay, huwag gayam. At ginatang ko nga imported akape. Kaya't mo aramanan. Ay, uun, Maray. Urayan nak nga ron at agpapudutak iti danaw. Ay. Nakamisuot ka matasimang pahit. Apay aya. Na yun dahito nga intan ni Marikwanang kanyak. Anya day aya. Bath soap, shampoo, toothbrush, toothpaste, kan may sa chocolate laang. Nagbasit pa iti chocolate ngayon na. Di ka katagyaman, tadaintad na kin ka. Pwe, naamukla kastoy lang titad na. Sa anak latakuman anapan. Ay na, nagbakasyon laing ijay Japan ni Marikwanang. Saan ang nagtrabaho ijay? Di ka kitagyaman, tadaintad na. Kundi bakasyon. Ngam toothpaste kan bath soap lang gayam ti kabaulan nagatangan. Nag-chip, pwe! Di mo pigsaan tang iwat mau. Amang ano, manggagiti ka aro, bakit edanon da pa'y kinkwana? Anya data inyawid mo ang nakasupot dungaw. Ay pasarabo ni Marikwanang para kadata. Anya nga dagita?
Adda bath soap, shampoo, toothpaste, kan toothbrush. Ay, bayat Ay, wahan. Mapadasan tamutla ang tiagusar iti bath soap nga imported. Ay, sus. Kasada pa'y na yun na atsukulit. Ay, katuan Adamat sa gaysata. Kasla dua ada dakil a karton man, tinakita ka tulod da kwaraw, kan tanod ganay. Wen, 2 a karton. Ngam, ado tayo ngamin apasarabuan ni Marikwanang. Ay, talaga mo't ni Marikwanang. Amumutan ni Marikwanang. Tunggal ada papanan na. Gumatang iti pasarabo. Uray sagbabasit laan. Marituyang! Ada ka kaday! Apay maray, anya ti bagam. Umay ko la ita, dahi ti ugot ti kamute. Naimbag lang nga damot si daan nyo akan ni badong mo. Ay na, agyaman ak maribanang. Ayun gayam. Naalam ka da, hindi pasarabo ni Marikwanang parakan ka, anagapoy di Japan. Ay katuwan mare. Kinapudno na, inusar ko pa yan, ti bath soap. Ay nagbanglo, mare. Iso asaan ko pa'y nga ibasura ti box na. Idulin ko pa'y laang. Tapno da pakalaglagi pak it imported asabon nga inted ni Marikwanang kanyag. Anya? Apay anadamag mo, Maray? Kasjay lang, ti kabailan ni Marikwanang nga itay. Bath soap, shampoo, toothpaste, toothbrush, kan may saabar at chocolate. Nag-chip, Maray. Ay na, Maray. No agsao kamot, ay unay kamutan. Di ka pa'y agyaman, tadainted na. Pwa! Oray sanin amang tawid no kasjemot lang. Sagmamano lang met ti sabon, shampoo, kun toothpaste di tatersina. Gumatangak man iti asen, Maray. Talaga nagpuskol mo ti rupa man niya, Marituyang. Apay kastamot ti bagbaga Marikwanang. Asin laeng mo ti umay kugatangon. Ti kunam, saan ko nga amaw ngayon chis-chis mismo tinted ko asabon kang ka? Anya kumangay ti pagsakitan tinakam mo. Katpudno mo't Maray. Nag-Japan ka. Ngamday jay laang tinted mo apasarabo may. Ay! Jack magustuhan day tangay naramid mo. Iso ano si kamot lang ti gumatang. Awanan! Naibusan ti asin alakop. Amo ka. Ado tilakom nga asain. Ngam di naklakayat alakwan. No di mo kayat di saan lang. Ado matidad dumater sina dita. Kahit anya pa lang aruturo rayam. Pumanaw ka na. Di mo dadalan kaldaw kaw. Di pumanaw. Di ta ka man langan. Di ka pa lagsardang dita! Anay! Apay nga'y abinalsaknak, Maray! Gunggo na! Badaw, ayan dagiti sakubag. Apay aya. Pagkargaak iti bataw. Ano ti bataw? Apay aya ta amin kat saludsudaw. Ay di mo mananibag ang dakalukwan nga ramida. Ay sana kalukwan. Bumalasak lang iti dayak kwanang. Nagsakit ti likod ko binarsak na iti sinilas. Ay na, tuyang. Kaslobing ka iti kasta pa nagpampanunod mo. Ay saan nakapaabak iti daya aba akwanang. Ala, mudto yung data sa kubag. Ay, anya nga day jay. Andan sama ng... Asino nga tinangbar sakit itawak? Ay, unay magtan. Kay parpariper ko lang dinadal namanan. Mamwak lang no asino tinangarami di tinayta. Talagang agsumbat kanyak. Ay, andamanan. Ay, siripag man iti abot. Ni Marituyang matdayjay. Naglokon na itabakit. Marituyang! Aba na dangilam ti tawak ngay! Kurang pa'y dayta ba akwanang. Ay! Agsardang ka na! Di oray pa'y mabuong amin dayta
gayam ti kalkalabana, ma! Ano titawam? Nabuong ba? Kagawad ko anak? Ay, awan nga rod, Kapitan. Binarsak ni Marituyang. Anya? Nagapa kami nga, main. Anya man yung tinagapaan niya. Namwak ana pa na yung chismis ti toothpaste kan batsop nga inted ko kang kwana. Ay, kurang kanuday dyan nga inted ko, Kapitan. Anya? Ay, kumporme ti pag-apaan nyo. Tulungan nakman, Kapitan. Masapol abayadan ni Marituyang dagiti dinadaal na atawak. Panagkunakit nas kan nga agsasarita kayaw. Narigat day tangar aramiden nyo. Di kayo pumampanaw ganay. Kaan kwarog. Standby kayo lang di tatap no dagbalin arepere no aglaban da Marituyang kan marikwanang. Wanang kang, wan kapitan. Ang tangay kumplito tayo. Rugyan tayo asulbaran ti pareko tinagbaitan na Marituyang kan kagawad ko anang. Sikatu mo nang agsaaw kagawad ko anang. Ay, kastoy na ay, Kapitan. Nadamag ko ngayon chismes ni Marituyang abaset kan saglalakalaang ti pasarabo nga inted ko kang kwana di naggapuwa ki Japan. Katkaputan na sakit tinakam ko. San kon nga inted tigat-gatangan na idi imay di tersenak. Jakmot impagarop adadaalan nagayam ti tawak. Adya mo ti maibaga Marituyang. Hustaw ti imbagan na. Ngam na yunak lang, Kapitan. Tadakurang na. Idi saan na nga inted de gat-gatangak nga asayn. Naga daw timbalbalikas ko adakas kun kwa na. Kat idi pumanawa kaun. Nakataliko da kaun. Kalaat abinarsak nak iti chinilas. Iso abim malasak mo ta. Nung maibasar iti istorya kat nagbasol kaya odwa. Angam nadagdag senti basol mo Marituyang. Tasi ka tinangirugi iti apa? Apay namin adi ka makuntintaw iti intad ni kagawad ko anang ka. Apay masapol ng chismis mo. Adadailam ti tawa na. Anya nga deta. Sukatan ti dinadaal ma. Ay, Kapitan. Ay, si kamat kagawad ko anang. Apay natulang pay laing. Hindi ba ang lata ko man? Jakmot na lapdan ti bagi, Kapitan. Ta agburburat ti darak ide. Ala. Gusto ti apa? Agbalbaliw kayon, adwa ababakit. Ay, uwan, Kapitan. Ay, nanatoyang. Basit man, wano dakal titadakan ka, pagyamanam tada. Rumbang laang ama kontento ka. Si kamat kagawad kwa nang saan kan amakiapa. No amom amasulbar itinasaya at asaritaan. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami. Iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Ito'y ako niyang tugaw. Tapno mangag ko na imbag tibagan ni pare Enteng. Ay. Ahap. Umabay akong kinkakwaraw. Sige lata tatabadaong. Ito gawin tamang rugin ti meeting. Ahap. Ay, yaman ang kakwaraw. Agtugawa ko na. Stay up! Karagsakak launay tiyo umayo dito'y. Tapno agtitinulog tayo para iti pagsaya at ti barangay tayo. Sakpay nga rugi tayo ti meeting tayo. Ay abak mampay ni kagawad ko anang. Amang idaulo iti panagkararag tayo. Kagawad ko anang. Hoy, tatabadaong. Inturog mo matan di tatugaw mau. Tatabadaong. Agring kayaw.
Bigbigat pa lang. Mangrugi pa lang ti meeting, nakaturog kayaon. Di nagman isturbo na maturog ko araw. Yan. Ay, nakaturog ak matgaya man dito pagtugtugawak. Nay, apa ngay? Awan mo ni pare intay nga makita kiti sangwanan. Ayan nga dagiti duma ka baranggayan may. Ay, kwaraw! Ayan dagiti ka baranggayan tayo. Nalpasan ti assembly meeting, tatabadaong. Ha? Nag-aawi dan dagiti kaadwan nakakadwa tayo anak assembly. Ay, kasjay! Hey, nakaring ka matgaya man pare ba daw? Ha? Ay, wan paray. Nakariingan ng kal. Ay, nalpas gaya man ti assembly meeting pare. Ewan pare. Talaga analpasan. Ay, Diyos ka. Jak nanggag tim pa-meeting mo, pare. Mabalin niya ulitin man, anita nga iba ka. Ay, salbag ka. Apay nga minda, naturog ka. Sige mo na, pare. Ay, damagam ka ni sekretary. No, kayat na. Timangtad iti special meeting para kan ka. Ay, dita kayon. Ay, napanin ni pare inteng. Tinasayaat. Agawid kayo umutayin tatabadaong. Jackpot yan, akayat ni sekretarya nga ulitin nga ibaga kada kayo dagiti na pagmimitingan may. Kayat mo asawan, napankala naturong ije barangay hall. Kay, anya ngay. Jak mo't malapdan nga raw tag kidam. Anya? Ay, gas kay. Jak magawidan tag kidam. Tunggal agpamiting ni pare inteng. Jak mangmangag. Nukasta ka mo lang. O di saan ka lang mapanan? Di ka lang mabain. Ha? Anya? Ituin. Isumat lang mapan maturog taramidam ijay. Mangibabain ka lang. Ay, isa na mabalin na tuyang. Mapanaglat ta. No adda meeting. Karbangag ta tuyang. Di mo lakat pinatgan mo tinawat kan ni pare ba daw? Nga ulitak manan nga ibinsa-binsa kan kuha na ti maipapan iti kalkalpas a meeting mi. Kasta? Ay, katuwan Pakawan. Siyak pa iti banugan day tataaw. Masuruna ka ni pare ba dong? Kunamlan asino nga espesyal ataw? Anya? Kanayon lakat na nakaturog iti tugawnan. Tunggal ada maangay a meeting ti barangay. Surun kun. Ay, una yan. Nabitlon ginturugan di pare ba daw? Titalo adaras ang nagpa-meeting ha. Ay, masurun na. Namitlo matan nga inulit mo nga inlawlawag ti maipapan itipan naturog na iti meeting yaw. Uwin, iso ang masurunak. Marmarwam na dya a klase ti tao. Nagagatmat nga umay makimit-meeting. Hanggang iturog na mat ititugaw no madama ti meeting. Apay ka ba daw? Saan mo ayaan nabasa iti blackboard ti nakasurat nga agenda iti assembly meeting tayaw? Saan nga raw? Binuramot adagos ni pare inteng. Kalpasan ti meeting. Ay, kabadong aya. Dahita ka, tanalaka kayo amay rid-ridap. No kastang adda meeting tayo iti barangay. Anyaya ti nagsasaritaan nyo iti meeting, kagawad. Maipapanaka dagiti plano mabalin tayo kano nga ipasa ken ni kapitan. Plano? Wan. Dagiti kano organisasyon iti barangay tayo. Kas kumay iti cooperative wano panagaramid iti produkto amay lakaw. Kanya? Kanuray dagiti grupo dagiti women's. No adda mapanunot da na saya at a plano para iti pagimbagan ti umilay. Agipasa damot iti request. Iso adag iti daduma dita nga asosasyon. Nang ipasa damot iti plano da tabarang kano. No mapagasatan a mapili kan maapruban. No ngay independent akas kanyak, mabalin ka day, Mara? Ay mabalin mo't lata kabadong. No lakit di ta pagimbagan ti kaadwan day ta planom. Ha? Ay wala niya. Ha? Kat no nalalay nga tupay ng ni pare inti nga kapitan.
Ado ti amo kapag sayatan. Ngay kat isaganam nga rudan na ti plano akayat mo inton sumaron no a barangay meeting tayaw. Ipasamton ka ni Kapitan. Sige man nga rod, mare. Anya nga'y tatabadang. Addan na panunot mo anasayat a planaw para iti pagsayatan ti barangay tayaw. Awan pa'y nga rod, kwarog. Si kakidi Anya nga tano. Mang plano ka mat iti asosasyon dagiti baak akas kada kayaw. Iraman mo ni kagawad kwanang. Ha? Anya nga asosasyon dagiti baak mo't di tangay bagbagam, kabadong. Antay na ka mamat. Kwa. Agplano kayon. Sakbay amala daw ti amin, kwarog. Marikwanang. Anya kumangay a plano day tatabadaw. Ay kat para iti pagimbagan nyo Apay nagkapoy kan, kwarog. Dahito iti mayat. Tasaanan asyak ti mapanagbiraw. Wenno mangkita iti pagkasapulan ti umilay. Isudan amis mo ti mangkita iti pagkasapulan da. Wen matkit di Mayat matkit iti kasta. Amis mo adagiti umili ti mangibaga iti kang runaan akasapulan da. Ay may mayat tumanen Tapno awan una ti pagsaksakitan ti ulaw. Kapitan laangan ti trabahok no bilang. Anya ngay mo't a plano tinapanunot mo? Marigata na nga raw niyag pampanunot tuyang. Ay, just kiki diti kastoy. Imbis ko maatrabaho ni pari Inteng kas kapitan tagpanunot para iti pagsayatan tayo nga umilay. Saan atada tayo matin tagpanunot? Di ka pa'y agyaman, takasta. Sabagay, putno mo't kiti timbagam tuyang. Tanong ni pari Inteng ti makaamoy ti dayta. Ay siguradaw, apalpak tumot laang taramid na. Sayang ti kwarta no bilang laang. Ala, rogyam nga ruden ti agpanunot iti nasaya at aplano nga ipasam to kin ni Kapitan. Inton madanon manan ti barangay meeting. Wen! Amukon tuyang. Anya? Nabayagan, kurkurang tayo iti danom dito ayan tayaw. Ngam saan mo't nga sa sikaswan di pari Inting dayta. Ay, awan na talaga, ti maaramidan day dya parek. O, di dayta timapan mo ibagain ton umay amiting ti barangay. Uwain, inag to ibaga dayta. Tapno mainayon iti meeting tayaw. Ay, mapanak taw. Barangay meeting. Where? Barangay Hall. When? May 26. Time. Alas 8 iti agsapa. To alas 11 iti agsapa matlang. Anya ita? Dandanimot kaya man. Duwalaangin niya aldaw ti palabsak. Ay, umatindarak man iti barangay meeting. Ay, masaya ata na sangong ti umay mangbasa iti na ipaskil. Apaka mo ti barangay tayo, paray. Si kamot gayam deta, pare. Good morning to you. Kastamat kan ka. Sige, labsan ka pa dito sangong ti barangay hall. Wait lang, pare. Diyak pa imbagakan ka ti plano para iti pagsayaatan iti tayo. Ay, no niya man day ta plano. Ibagamlatan inton madanon ti meeting tayo, pare. Uwan? Ay, kasjay? Oo. Sige, agawid ang nga rodan, repapets. Tinapay man ditoy, mare. Kan mainumutan ano adda. Adda, kabadong. Ay, ikandak man iti maysa. Maysa tinapay, kan soft drink. Adtoy, kabadong. Nantay bayad mo ngay. Ay, ilistam pa ilaang ilistam itinagan ni pari Inteng. Anya? Da kayong matgayam day tatabadaw. Ay, wine, kwarog. Nakapanunot ka ni ti mayat a planaw? Para kada kayo matlang abaak day jay kahit. Day tamanan ti bagayo kanya.
Masapol nga garamid kayo iti asosasyon yaw. Da kayo amin na baak. Anyang itam mo yaw. Mga mapagasatan niya maaprobaran. Di kad nagsayaat. Nagtal na kayo man. Ibagayo kit di agpaitulod kayo, ta itulod kayo ni Jay Balayaw kininana to yang. Isupay ang mapasadaak. Naa. Ay nabadong, tila mapampanunot mo nga ibagbaga kinikwaro. Ha? Apay, problema ayamat ti umili day ta ibagbagam no bilang. Ha? Tikit di ibagbagam a plano apan nakaaramid ti irigasyon dito'y barangay tayo ti asikaswam. Agpatulong ka kin ni Kapitan. No kasano ti agaramid iti request. Masapol pa'y laeng ayaday ta. Nalalaing nga dayaw ngam ni Parinteng. Di nantupay na panunod day ta. Siyak laeng tinakapanunot. Di ka man agin lalaing si kabadaw. Masapol nga isapsapam nga aramidon. Ken isaganam ti plano nga ipasam. Enton barangay meeting. Bayam. Mapanak to man nagpaisuro iti kaanak kag maestro ijay ilay. No kasano tagaramid iti request. Mala. Agawaam nga raw. Uy, nagsapa ka nga may ita dito'y barangay hall tata daw. Ay katuan ako araw. Excited ak amang ipakita kini Parinting iti planaw. Isumit lagayam nga daigpilan nyo adakal nga imbilaw tata daw. Agtutol kayo kadilang. Talupay nga oras ti palabsain, mangrugin ti barangay meeting. Nagbayag mo tayo. Ay magagara na kun kwaraw. Ngamen, masiguradok apo masada ito'y aplanaw. Ay, nasayat nga rod ano kasta, tataba daw. Agyaman na kabaranggayak ida. Tay may kayo iti daytoy a meeting tayaw. Sakbay ti amin. Good morning amin kada kayo. Lagi din. Agmi-meeting tayon pare. Aganos ka pa'y dita pare, taado pa'y ti kayat ko nga ibaga. Karaman ti panagyaman ka, taado kay nga imay. Pamanaglag, suportaran daklat takas kapitan. Ay, wen, na kapitan. Nakaragrag sakak amang ipamu kada kayaw, kada giti na arami dakas kapitan ti barangay tayo. Uy, ay sa. Ay na, kanayon lagi din nakasta pare. Masapol pa'y laeng aya. Ay, iturog ko man lagayin. Makapaturog ba day ta dengdenggan? Makauma. Saan kamit apilitan adumgag no di mo kayat? Wan. Ay agulimak ka dita. Agulimak ka tadenggan mo. Trabida ka ngagpaiso. Ay, maturog ak man lagayin. Na, nakaturog mo ni tataba daw ang kail. Anya? Ring ka day. Ay, bayamon. Agreeing ton no kayat na. Makapasurod ti arami day ta tao. Ay, awanain. Di nan may datagtay ko na anapinta sa plano na. Aya. Ay. Nalipatak nga dagayang plano na nga imbaga na kanya. Ba't inamun ano? Anya day ta? Awanin na. Di nan may parang tanaturog, mate. Bayamon na. Basol na. Ay, sayang! Sayang tinagbambanog ang plano, paray! Apay ngay! Tadi na krining! Gunam! Nagkunangamin maturog ka. Ay, na makabagbag ka lakon, paray! Ay, buisit kita ti kastoy abiyag! Kita akman ti plano? Ati paray, basama na yung bagtap na ma'am. Sino tinagpaaramidam iti daytay? Siyak paray! Agpatulong ako maiti ka nakakamaestraw nga mawan madgayam. So asya ko na tinangaramay. Kaya't kau tagpaaramid iti irigasyon. Tapno makamula tayo matan paray. Na, ada nga ron amo mapaggapuan ti danom. Ay na. Ay, ikwa paray. Ay, day tatijak na panunot paray. No sa dinong agpaisaw. Inton maminsan, di ka agin lalaeng paray. Ay, kwa, jay. Ay, jakmat ngamin amo talaga paray. Ay, pakawanan na kaon. Ay, way ipikmat gayam ti planaw. Ay, jas kiki day. Ay na, tatabadong. Daytan tumat nga minturog ti ammo. Anya nga ita, sikan tinayaw awan.
Ala, sige. Ditan, tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.